Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkele kwesimanje sekulisela zona ke indaba efika ngaso ke esikhathi uDuncan lapha ke ucisexolisile ngempela kuyena ke usisi uwelile ke lapha ke ukusisi kangizwe njengoba ke benakho ke ukuhilehizisana lapha ke enkundleni zokuxhumana sokhumbula ke ukuthi ke uDuncan naye ke lapha ke uwelile bake baba nakho ke ukugejana lapha kwamanye ke ama post kodwa uDuncan usezehlisile lapha ke waxolisa kuyena ke uwelile awizole ke nangu uDuncan exolisa kuyena ke uwelile siyabonga ayeke kuyangcwekwa ke mfethu la emabhinceni nangu welile Hayi siswami yazi kwenzakala iphutha yazi to be honest kwenzakala iphutha sure ngifaka izandla because ubethe uSK uziwa la namhlanje idavila yeah so wafaka isithombe wathi ma70s bani nanganaka and usisi ngiyalazi igama bathi angimazi lapho ukuthi yabo ngiyamazi yeah anginakile ngiyamazi mase kuthiwa ngiyambona ukuthi oh sengiyamkhulula but isithombe ngisinakanga wafe mina ngayifakela izandla ngicommentela ukuthi siza la sure sengibona i-screenshot sengithegile ukuthi hey manje ke lo phakamisa izandla ngibe ngidelelo wangagcina lapho yabo sengiyangena ke uthi oh sisikangizwe ngibuye ngixolisa sorry sis mina bengingazi bengithi umthandeni ufake uma wakhe and bekunake indaba ayasuka lapho uzombiza nangomama ke manje angithi phela usend voice note ke wakeyisa wakubiza ngobaskito washo yonke into ongabona ukuthi kanti shuthi yona indlela but I don't think it is serious because I understand ukuthi like kuyadlalwa and nami ngiyazi ukuthi ngizohamba makuthiwa siyadelelana ngihamba ngifika because ekugcineni usisi wami umdala ngiyamhlonipha yabo akufani njengalezi insizwe okusuke ngilwa nazo ngey'ngoma ngiyidisa zona akangithetheleli kuzona but yena ingakho nje ngifaka isithombe anti Caroline because angifuni nami ukuthi ngilahleke lolu luthando lamabhinqa ngeke waqhubeka kodwa ke simshaya amabhasi simshaya ngo-track 9 angilwi nomuntu wesimame inkinga yami angilwi so kungcono nje sokusiyenza kanje like abantu nabo bengayithathi serious bese bebone ngathi uDuncan manje useyaphapha wathi no kuyadlalwa yabo but laba abanye amadoda esidisana nabakudlali siyabonga